Se swi endla siku ra vu-13 khale ka nhlori ya mfumo Arthur Fraser a pfule nandzu wa vugevenga ehenhleni ka President Cyril Ramaphosa exitichini xa maphorisa xa Rosebank. Maphorisa veri nandzu hundziseriwe eka maphorisa ya Hawks vhiki leri nga hundza. Muvulavuleri wa huvo ya vuchuchisi kumbe NPA advocate Mthunzi Manga etlhelweni lerin'wana wo vula leswaku a va se amukela nandzu lowu va faneleke ku tirhana na wona. Mutivi wa tipolitiki u ri a swi hlamarisi. According to this construct, Cyril Ramaphosa is an angel we must view in contradistinction to this devil, former President Jacob Zuma. So to the extent that Jacob Zuma became a metaphor for all things corrupt and venal in South Africa, the antithesis is Cyril Ramaphosa, the angel. Therefore, the extent to which there may be an appetite to investigate effectively. Hawks veri va ha ri karhi no endla vulavisisi kambe Machiki u ri ku ya hi matirhelo ya NPA eka malembe 10 lama hundzeke swi ta tika ku va maAfrika-Dzonga va tshemba ku ri huvo ya vuchuchisi yi ta endla xan'wanchumu hi nandzu lowu. If you look at the NPA from that period, for me, two things have happened to the NPA. Firstly, there has been political interference. But secondly, there have been times when the NPA, without any political interference, has anticipated the wishes of those in power. President uri loko u rhwexiwa milandzu ya vugevenga u ta landzelela nawu wa vandla ra yena ra ANC wo tikokela etlhelo kumbe step aside. If I were to be charged, yes, the processes in the governing party have to unfold in the ANC. As you well know, I have offered to go myself on a voluntary basis to the Integrity Commission, and I will be seeing them. The date is yet to be set. Swi tikomba onge nyimpi ya Fraser na Ramaphosa yi rhange emahlweni eka tinhlokomhaka ta mahungu laha tikweni. Swi ta va tani le ka tin'hweti leti taka tanihileswi vandla ri tilulamiseleka ku ya eka nhlengeletano wo hlawula vurhangeri hi n'hweti ya N'wendzamhala.